Sal, jalan mana Sal? Pada elang awas putar ya. Maju aja. Ini parah nih. Sal, ayo Sal. Ah, si goblok ucap. Mana dirasa goblok. Ngenang-ngenang ngusup aing. Ucup. Goblok teh. Tuh lo aing keur ngusep. Aing Tungguan cup. berasa kieu. Si Paisa sarwana teh budak dua goblok teh. Aing. Mana dirasa. Kehet. Aduh. Anjing deh, gua kasih kieu. Lauk ke rumah jenah nyorang. Sal. Sal, jalan mana Sal? Pada elang awas putar ya. Halo. Merel kehen. Aing. Udah mau dirasa. Kamu udah gantoing. Aing. Senang aing. Goblok. Iya, antarkan ke terus diharap. Oh, Siap, Bos. tong boleh kemana-mana, Cil. Oke, siap. Jangankan gedung motor pun aku tak bisa. Jangankan permata uang pun aku tiada. Bah, hari ieu teh pabrik siga pabriknya. Kan ieu teh pabrik pahubulan, saya teh dia aya di caur beuti. Budak leutik mau tahu deun tuh. Pajik api-api mabok. Hah? Api-api mabok. Api mabok kok. Pajak api-api mabok. Haji, bisi gasan barang gaji euy. Aduh, aing kumaha ieu. Ya, clear ay. Jak. Hei. Kamana si Aji ke dede? Ieu mah naon sia? Tahu ah. Dia aing mentan. Aing maboknya teu. Dia kirim kenan ah. Iya aing mabok. Iya anjing. Haji ieu mah bocubluk lain bawa arak. Goblok. Tong macam-macam sia goblok ieu mah lain ku arak ieu mabokna ku obat goblok. Anjing, Ya. Obat nyamuk. Maneh ngogok ka aing maneh. Teu ieu Ieu tahu di mana? ieu ti CP Barokah Jaya pada dianterkeun ah. Emang di mana PT Barokah Jaya Ciblok? Caur beuti. Tayangnya. Buka duit teh. Aing yang mabok. Tambah dik. Dia jeung nu damel daya. Ya aing minta tahunna teh. Ulah aya bisi ngeselan dudungan. Sia injil aing teh. Ayo di mana? Aduh, aing kudu nekat ieu mah euy, mun teu nekat aing diamuk ke dunungan ieu mah. Sok sia, maju aja. Aing bisi kata. Bisa. Sok, Ayo di mana? tong lumpat sia kuya. Ka dieu. Hoi, tong lumpat sia kuya. Babat ku aing duanana yo. Bisa dah, sampur ketinggalan aing sah. Apa dia? Lebay, sok. Angkat. Berasa. Sa. Bisa ento. Antes Ini parah nih. Yo, sah. Dia sakit piring kieu nya. Padahal mau sebut tuh tongeret acan tuh. Eta sakitu raing tong geret. Punya. Yo, kita ya. Kemarin puasa gua tongeret yo. Puasa kumaha? Keur main dangdut? Hah? Keur main dangdut? Iji, aku mana nyanggu. Iji, ya harus tujuh lu jadi anak. Satu di ngandung nih. Wah, balik ngobrol jenguk cuma. Alhamdulillah bisa ya. Bisa ada nya, kerasa umur teh sebut cah. Alhamdulillah ya alamin. Goblok. Itu tuh sangka keadaan. Nya abang jamak goblok. Bisa. Naon? Aduh, sia mah jus aing itu. Kalau tinggal ngobrol dua angin. Goblok teh. Cibiuk hitut. Apa sia? Si Faisal tuh majus pak sedut kuplok. Si obok.
Anjing diuk anjing. Mang, meser sate 20.000-an. 20.000. Meser sate 20.000-an. Hah? Sate 20.000. Hah? Sate 20.000-an. Ladana dipisah make lada. Boleh disambungan? Anes disangguan, Mang. Ladana dipisah. Dipisah. Udah sih kan mah. Bayo keluar mah dia nya. Kuat gitunya. Bos, ada yang bisa bos? 2.000 bos. Udah kayak 2.000 bos. mantap. Main. Siap bos. Cepat. Ini bos. Aduh. Benar. Oh ya. Nuhun. Aturna. Ya, nuhun. Cuma, Aman bos. Beres. nih, uangnya. Pokok 200.000. Gimana 20.000? Itu masalah wae. Udah dah. Itu udah. Kumaha bos? 200.000. Gimana 20.000? Daging masih banyak bos. Daging banyak. Daging. Duitnya kurang 200.000. Daging mau pakai nih. Lain pecat sama dia. Masalah awewe tuh udah sayangin rumah. Aduh, aing mah. Mana makan 20.000 kan 200.000. Hah? Udah lah, ganti kan 200.000. Nah, Pak Bos lah. Ya, bos. Boleh minta si Bos nang duit. Kebutuhan gratis itu. Masihan ya. Kebutuhan. Asam. Anjing budak-budak deui aing. Nah, punya. Nuhun atuh, Ang. Kita lah. Enggak saya itu. Kita. Anjing goblok budak-budak. Ah, urang sate duit dibalikeun deui. Iya, alhamdulillah. Dah rewa sih mamang ka dieu deui wae. Gratis deui sate. Loba nu budak ge mah aduh kemarin ge. Duitnya. Bos dipastikan ketahan bos. Pastikan. Tapi 200.000. Bahkan kan bos dipastikan. Astagfirullahaladzim, aing bangkrut kieu mah. Geus maliskan tong kawin ini mah. Ieu sama zaman isukan tong kawin ini. Bagi-bagi duit. Bener so bos teh. Bos. Makasih bos. Aing buat usaha dia bukan hubungan aing euy. Jangan bawa besok ya.